Kelomba ke hamnorong ni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong tini hai norong thani video tubi phabi kwa ini video ngai Kangana Ranaut ni taute buksong film actor Kangana Ranaut norok sinina Himachal Pradesh ni ingoi bo taklai BJP ni ticket na woi MP pass klaijak Lok Sabha ni o buroi tabok emon khai phasi machaka phasi ga takokte buksong Rahul Gandhi no attack khaimani hoite tei Punjab ni Kisan Andolon tui attack khaiman hoite emon khai phasi ka taukte buksong obno tui tini norno sanai belai khai wana masing sangui tongkha botta motamo saka bini kogrok pura detail sanai taukte buksong norok krumi tongdi norokani o video share khari tei hamjangmung ri tongdi o haikan logi ri tongdi puila ni simi pai thak jora norokani o video krung tongdi tei ani o video no kisija like subscribe tei bell icon kisa click kari taukte buksong je kubangma borok ano support khai tongmani comments roko ka hamrimani ani video te bo tubudi ma kok thai rok tubudi fatani video no belai khai ti prasarok nainan nango sinan nango hini samani bagu pai playa hambai norong no obai kan sob samai kurungui nor comments ka hamri tongdi haikai taukte boksong main kok khai Kangana Ranaut norok bebang sinina bo 2004 ni simi Maharashtra Bombay o thangoi cinema shooting ni bagoi chance tongmani 2014 ni simi bo gangster ni kaisa boi khayoi o kaisa bini film belai kai hit unga bai bo bumung ka ajro belai kai kungsuka sujanai kok bumung kha কিন্তু tabuk je bo politics haparo phayoi emon kai down klaika emon kai phasika bini tabuk asimung buasung phaika bo phau phasika kongwa case bung kha hage bo tabuk mukhang bini sak no bo shokmani klaika obo bahai kai khang kai bo kobangma tabuk je tabuk BJP o haboi je bini atar patar kok samani vian rimani o kok rok kaisapano juktigoto yahinoi borok tabuk bono troll khaimani bini bagoi report khailaimani norok no ang o video no phunuknai Rahul Gandhi no kaisa bo puile sikang no bo jati ni borok hnoi sikang o kaisa boroni Himachal ni no MP khorsa Himachal ni Anurag Thakur norok sinibaina Anurag Thakur ni khorsa takok bo Rahul Gandhi no nungbo jati ni borok hnoi Lok Sabha o প্রশ্ন খাইমানি Rahul Gandhi abno tui bo kono salia abo moksodja jati janganna tui Rahul Gandhi je khorang pesai tongman no tui borok kok sungu Rahul Gandhi nung bojat ni borok abo tui bo bebak no Congress party by Alliance party ni borok India Alliance rok chajai angui tongo abisingo Kangana Ranaut tamo khaika Rahul Gandhi ni aisa bini Kangana Ranaut ni Instagram o photo edit khayoi Rahul Gandhi ni photo no bokhrogo tilok silroi bokhrogo khai Thorusaron topi thupi boi tei totrao khai Christian nongni cross Jisu Christ ni cross no kandoi bo kaisa photo viral khaika nungbo jati ni borok bo dharma ni borok na kokro tuyoi Rahul Gandhi already case khairika Supreme Court Rahul Gandhi ni jetabok aro ni bini lawyer bo samane akok rona norno phunukliya kobama video norong nai nai di Kangana Ranaut tabok 40 কোটি টাকা জরিমানা মারিনাই bo je abo haikai kaisa borok no manhani khaimani abo belai khai kuno kaisa siddhanta kuriyo manhani khaimani abo belai chaya abo tui case umani ab case belai khai sonungkha tabuk Kangana Ranaut belai khai phasika botabuk mapsani bo suglia bo mukhang phunungnani bo suglia tei yang release bo ngui tongo bini kaisa film tabuk ko talongkhor ka Indira Gandhi songni tuyoi a film ni bumung kha emergency hinoi oi emergency film tabuk flop ungnai jotono boycott khana bagoi Punjab Haryana Rajasthan chara Barathani Rahul Gandhi ni support chong boycott khaina ni bagoi rangte salaja je kaisa interview botam ni saka India sarkar judino 2014 ni simi BJP sapang phaiya kai Bangladesh ungmani hai Bangladesh tabuk ungmani hai abo hai ni Baratha kotor bung khamu ni kaisa kok satani belai chajaglia Punjab ni no tui bo hai bo attack khaikwa Punjab ni aro ni Kisan Andolon no tui belai khai Khalastani rokni saka tau bo abo hai aro khailai tongo Kisan Andolon bill no jodi no bapos na yakhai bill no bapos na yakhai borok ebo terari khamu ini Pakistan ro America ro khain khamu abo hai ulta pulta kok samanyo tui kubang borok jajagli angui tabuk viral ungui tongo taukte buksong Kangana Ranaut ni emon khai bini kopal hami angkha o tabuk কোনো মতে মুখাং ফুংনানি বো তংলাক জেলো বুমা হাফসিনাই রাং জরিমানা বুমা রিসনাই 40 কোটি টাকা এমন খাই Kangana Ranaut ni kopal hamliya je politics hapara haboi bo kono politics ni kono bini sago obigeta kuroi friends kuroi bini bagoi bo phasi tongo taukte buksong kok satani jemon Sikango tonglangnai Smriti Irani norok sinina ulta fulta sini tirprao faipuro risano si demand dia risano sai ke nornai bo tiprasani tipra sarongno si man sama ninani nunglia ajrawo airport ongor pro kobangma
नेता नेत्री रक सिनी त्रिपुरानि मुख्यमंत्री रक जिष्णु देबर्मा सं थांगि रिसा रिमानि ब रिसानो नरियु आजरन हयतो सिन्ति प्रसाद नासलि जांमानि ताउ ब एमपि बुमालिया मंत्री बुमालिया स्मृति इरानी अब हाइनु से रकम ताउ टयसा कटाल खायो ताकलाइनि 2024 नि लोकसभा उत्तराखंड निंगoi एमपी टिकेट मानि बुजाइ फाइनाय खांगना रानाबो अब हाइनु उल्टा पुल्टा कक साना सुरु रमै ता पंजाब नि बर न खालिस्तानी रक टंका सिकांगो बो नरक साकाना उल्टा पुल्टा कक सामानि 100 टाका तुया बुरिसुर न तुया असुरै लियो आजागाव कायसा पंजाब नि नो एयरपोर्ट चाकरी खाई तंनाय बुरै जलि जागoi थाप्रा रिमानि आरो आसुगै तंनाय आनुं 100 टाका खाई पाइतु जागoi आसुनाय बुरिसुर न सामान आ बुरिसुनि बिसिंगो आनि आमा उतंगो इनि जलि जागoi थाप्रा रिमानि आ कग्रन तुयै आ बुरिनि क्रि dismiss थांका अब तुइबो कुबामा बरक जलि जागै तंगो ताबो तै आ जागावबो खंगना नवनो तुइ ताबो गोरा पांजाबी रक ताबो कखल लाइजाक जलि लाइजाक बेलेखे वाना मा सिंसा खंगना नवत बो तिगि तंगमान नै आं मने खालिया तै बिनि ताबुनि जे सिनेमा अब जत्तनो बयकट खाइसनाय केबो नायगला जे इमार्जेंसी हिनि काचा बिनि रिलीज ना थांगि तंगो कटाल काइसा मूवी फिल्म अबो नायजागला तै यांगoi राहुल गांधी बाई जे काइसा सामुंग चाया खाइका जे राहुल गांधी नि मांगलिनो एडिट खायो इंस्टाग्राम पोस्ट खायो एमनखाइ देशनो लासिमुंग रिखा अबनि बागै बताबो जुरिमाना 40 कोटी थागा बेलाइखाइ बताबो लसबुक लाइ टंखा तंगानि तंग केसेबक लाइजाक अबनि बागैनो सावो काइसा नॉलेज तंगा नांगो बखरगो सिनानि नांगराव कम्पिटिशन रक परिना नांगराव साइमाना नांगो संविधान तामु सिजाक तंग तामु रायदा तंग बकगनो सानान नांग बबो हाइकै सानान नांग हाइ सिनेमा रगो जे सातै सावै नं भाइरल लंगै इनि फिल्म रक हिट मानि बाई कुंग चुंगनानि आबो बाई पॉलिटिक्स लेवल चलिया ताउटे बुसो आबो काहाम का साइमाना नांगो आबोनि बागैनो खंगना रानावत निताबो बेलाइखेनो दुर्दशा हामयानो हिंसिनाय बेलाइखे बिनि कुपाल हामया एमुन फासि मानसाका फासिका बिनि काइसा ककबो नांलिया बिनि कुनु ककबो नांलिया बताबो जेलो सि हामा हापसिनाय अबहाय पालावक लाइ दंहा बनताबुक साबो बानसिरि माननो केबो साइमालिया सरकारनो तुइ इमां सावो 2014 जुदिनो देशनो स्वाधीन नरेन्द्र मोदी खायाकाय देश बांग्लादेश हाइं थाकामो अबहाय रक बिनि उल्टा पुल्टा कग्र अंकाय सिन्ता खायनादि बिनि बखरगो बम तुइ मुस्कि इनि दंहा बिनि मजक रगो 2014 से इंडिया भारत स्वाधीन हुंफु तार माने 1947 जे गांधी वंश रक भगत सिंह सं नेता सुभाष बोस सं स्वाधीन खाइ लांमानि आबोखाय बसाइ सिमालिया 2014 मोदी सरकार प्रधानमंत्री आसे फैमान सिमिसे देश स्वाधीन हुंफु ते बिनियाव उल्टा पुल्टा कक आबो तुयै गोबांमा रक्ताबो रोलबो खाइ दंगो न्यूज मीडिया भाइरल लुंसुका चाकलिया मिलियन बरक नायनाय साका नाय दंगो ताबो सेलेंजां मानसाका सेलेंजागै दंगो खना राना बदनो केबो हामजागलिया ताउते बुकसं आबोनि बागैनो सिनि तिरप्रानि ते प्रसारनो बां साइरिनानि मुसुंगु तिनि भिडियोनो तुइमा हाइका अककरनो सानानि बागै माट्टु बुखा हाइके पाइथागो सुं किसिसा खांना राना बदनि जे बियान बोताम साका रगना आं किसिसा आबोनो फुनुगै रिवानो आबोन परे बसाव साइमान काइसा टॉक शो बोताम साका इंटरव्यू हो। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका इस तरह की जो विदेशी शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। खोनाबाय खोना ताउते बुकसं बोबो हाइकै कक रक्सा बिनि हो कक उल्टा पुल्टा जे बिनि इंटरव्यू रगो आ ककनो तुइ ताबुक सारा दुनियानि भारतबर्षनि गोबांमा लिडार्स रक चाजाय आं गोबांमा प्रोटेस्ट चलि दङ ताउते बुकसं खाना बटनि बिनि तामोंनाय आबो उलो नरनो आं अपडेट रिनाय तामो फाइनाय तामो कक साबायनाय पुरा बरनि कक टमा फायाकाय आं नरनो अपडेट रि दंनाय ताउते बुकसं नर कुरुंगै तंदि आंते बिनि बागै कुनु सानानि मुसुंलिया आबो हाय बो फिल्म जगत न यागारि फायै पॉलिटिक्स हापर हाप फायै बजे एमनखाय बिनि गोपाल हामलियानो सासिनाय गोपाल हामलिया बो बेलेखेन फासिमा साका फासिका नर गोबांमा सोशल मीडिया न्यूज कट न्यूज रगो नायनान साइटकदि खंगना रानावतनि न्यूज हिंकायनो पुरा फायो बो हाइकै फासिका तुइ गोबांमा ट्रोल खानाय खाइ दंगो ताउते बुकस एक्सपोज खानाय खाइ दंग आबो बो एमनखाय फासिका पंजाब सरकार न बरक ना आरनि बरक साका तुइ एफआईआर कतर खाइदि नै जेमन बिनि लाइफ पुरा बर्बाद खाइसनानि बागै अब हाइ काइसा लाङै दङ ओंखाय
Asunung siru taukte buksong kangnarana watni upal hamlia taukte buksong awa hai tangja thot tin tirpraubo kaham kurung tong di taukte buksong politics khaikai kaham khaidi boro rongno kaham sadi nini opposition leader rongni bagai bu kaham ma sanai keise bobisot kaham cholinai kaisano tola khiklai nasleu selengei kok sakai abo jotto jaga chugya samani bisingti bu kaham kai sanan nangnai bujugui ma sanai hamjangman bisingti sanan nangnai haikese nung kusugo kanai taukte buksong haike tinin bagai ano bidari sidi jotto nonu khulumbai kha